irya jada ugirene me irya jada narindi navuze sasa ngo baguhita undugirene none ingeri irya jada itunda jada Bigger brother quick wese mu kwiba izina MB data bro MB data nawe nzi ntawuzi One, two, everybody. My name is Radio. This is MIJO Talent TV. We come back again. Etwagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment. Hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya MIJO Talent TV. Right now wibaza ngo turi kumwe nani. Ndagufitiye G, ndakubwiye G, wumva G. Ndi kumwe no mu gang. Urabona ko yambaye fresh agakepeka. How is man? Brother, welcome bro. Asante sana. Uko fresh man. Safi sana. Ufise imbeho man. Wapi nda. Umuririmbyi ya Marigado man. Abafise abantu bushuhe every day bro. Oyo. Sasa kiri gute man? Safi na. Brother, bamwitwa MBK. Umuririmbyi w'umurundi ariko arabikora fresh kwanza. Brother, big up sana bro. Asante sana. Afise ingoma shasha man. Ni fire. Brother, kwanza freestyle man. Okay. Nyegera hino tuyage kandi ushire mu bwenge iri joro bitagenda nguhage oh nipe tunda nikule usiku ni mimi na wewe inabidi nile hadi nishibe nyuma ya masaha uri kubinkorera je ne comprends pas. Je peux pas vivre sans toi. Anywhere you go, I go follow. Yo. Yeah, ngo nipe tunda nikule. Unasikia? Ngo nipe tunda nikule. Brother, mbega aguhita tunda bro. Irya jada. Ugirene me. Irya jada narindi navuze n'ibintu. Sasa ngo aguhita tunda ugirene none. Ingeri irya jada. Tunda jada mago. Brother, tukiri ngaho nyene brother bega MBK ni mu introduction kugira ngo umuntu akara arakurikirana MIJO Talent TV amenye MBK ni muntu ki MBK bimeze gute brother MBK ni muntu kugira ngo bakumenye fresh bro. Okay, MBK MB bisigura Born City ki now ijya ke nubwo bayivuga ke ari genda yisoma ke or ski n'urufunguruzo bisigura I am artist mukuru nyene uko wamvuka nyene kabisa bro avuga ati Jendi King man sasa kubereka abarindi mwese mwitwa ba King man navyo biravana abami wait umurindi wese ni Jendi King sasa none bimeze gute bro je muri party yanje ni King of Love abandi rero biravana na King of Love urazi gutera imitombo. Okay sawa ujya andazo hari umudema ariko aradukurikirana kuri MIJO Talent TV murimbira akantu kwanza mutongoze basikomba no wait bro wavuze ati jewe ndi King of Love sawa twagiye. Okay takuzi ya Ferrari baby yuri personali weye yuri namba kari yeah my number one in my galley minta kumeki mamani you are my originally sweetie you beauty sweetie you beauty takuvaka mapuri wendo my honey takupa kagari kandi nube mubi wanjururu muri I do for me baby show me your love. Okay cameraman wasikiaje wewe nawe brother big up sana kwanza bro. Asante sana mbagati wowe urakaze man just nima sasa tukiri ngaho nyene brother mbega watanguye umuziki ryali bro ni ryali wamenye ko ufise impano yo kuririmba man ndamaze nk'umwaka gusa ariko kesi ibikorwa birafatira kubera school nyene ibikorwa biragufatira kubera school mbega ubona umuziki ucu umwanya ungana gute uca wiprograma gute kugira ngo uronke wamanya wo kunjira studio uronke wamanya wo kwiga mbega ntubona yuko uzohabomba abafana bro. Yeah sasa muri concert bica bigenda gute bro sasa ufise concert ufise n'ama examen woja hega bro muri gukora examen ne concert wamaze kuyikora mu gatondo haro concert zo mu gatondo ama birashika ama anniversaire ibintu anniversaire ibintu nk'ibyo mbega brother eho ubona umuziki igihe uvuze ati genda umaze mu mwaka sivyo mbega umwaka umaze muri industry mbega nibihe bintu nizihe mbona uvuga nk'imitego umaze kubona muri no game bro. Icyambere na mbere abarundi nibitahura bro uramaze kubona nko mu strategie bakoresha mu bindi bihugu kugira batera imbere mu Burundi nta niyo bafise na gatonya turavye nko kubaririmbyi bamwe ngaha mu Burundi arashobora nko kuza nk'umuririmbyi avuye mu mahanga
ugasanga umuririmbyi kuri airport yo mu Burundi ni wari karegeza inyuma abantu abantu kuri aho yamana ibyo bintu birababaje. Wizkid si umustar akomeye bras yaraje muri Tanzania yaje gutorwa n'umujournalist umwe nta n'umuririmbyi akomeye ariko mu Burundi reka bras sikia kwanza sema uvuze ngo birababaje kubona umuntu agacegira ngo kuri airport ugasanga niwe umusiti bras inde nawe no bakunzi ba MIJO Talent TV dushaka tubwire uwo muntu ninde nawe bras narakurikira mu interview abatamuzi rero ninde nawe nabonye ubisigura ko uvuga ibyo utazi rero bisigura kuvuga ibyo utazi rero ibyo mvuga ndabizi. Sasa natwe dushaka tumenye uwo muntu yagiye kuri airport gutegera uwundi muririmbyi mugenzi we ninde. Andika iryo jambo. Je nta telefone fise. Iryo jambo uzoryandike muri YouTube yo batoje bamugwanizi. Ariko je nta telefone fise dushaka kutubwire uwo muntu ninde. Dushaka kumenya mu Burundi. Umustari rero ninde. Naonze. Cyangwa uvuga ibyo utazi. Reka. Sasa ninde rero. Braz uzomumenya ugiye kumurondera uzomumenya basi reka ntacyo kuwase kutubwira ntacyo reka twigarukire kwanza ku muziki wawe brother mbega ubona aho ugeze naho wavuye naho ugeze ubona harimo intambwe cyangwa imeze gute bro intambwe iritegezwa kuhaba kubera ko utangura siko uko iminsi rero revoriwa mbega umunsi wa mbere winjira muri studio ebana byagenze gute dushaka kuduha ka image gato ko ndaza barimbyi benshi umunsi wa mbere winjiye muri studio usanga ari so bamuhaye beat ugaje usanga bamuhaye beat ugasanga agiye contractor mbega byagenze gute brother umunsi wa mbere winjira muri studio umunsi wa mbere ninjira muri studio nta muntu bitagora kubera urumva ni rya mbere braz urumva je naragiye muri studio ndakoresha beat ariko wa gatanu ku mugoroba ndakoresha beat producer arambura duvigire kwa gatandatu dugire record mu masayi nuko ndavyibuka nuko producer sanga ni hari turariko arambura tugenda wandika indirimbo rero nari nanditse igice kimwe na refrige ko ya refrige no dukorera ko instrumental ndaririmba kya gice ndakimara ndaheza ndaririmba refre ndayimara braza igice cha kabiri twaswe kugwana Shaka kuduyo story nyene brother mwaswe kugwana gute bro man urumva byaciye bisaba ko nteregeza gukoresha umutwe cyane kugira niyumvire kwandika iyindi verse ya kabiri muri studio kandi mu gihe utaba wayimerise braza urumva ni kindi kintu gusa ariko ubu ni kintu gisanzwe gukora indirimbo ni minota gusa ariko hari abantu yubahaye impanuro urumva nka producer yabwiye ati brother ahantu nikura genda contractor acavuga ati bro gacusanga ko barashwana brother mbega we muri uwo mwanya wiyakiriye gute wumvise abwiye ati brother no je meje gukora iyo ndirimbo yaravuze ati peti yango no kuri nimba ari rya mbere urakora cyane kweri kandi ugumugize usizemo zino nguvu bizokunda nyine ubikomereremo yanane ndashiramo inguvu ndabikunda buri kintu cyose ugikunda kiraza mu buzima bwawe brother ariko rero turi ngaho nyene uwo mu brother yivye izina MB Data yitwa MBK bisigura ko yivye izina MB Data ariho yashatse kugira ngo ashobore kuvumira mbega brother kwereke wese mu kwiba izina MB Data bro MB Data nawe nzi ntawuzi bakunzi ba MIJO Talent TV unasikia abarinzi ba kino gihe MB Data ntawazi MB Data ntawuzi nawe nkavovota ndabashaka cameraman sorry mbye nkavovota nibuka ingene twaryohe ntawuzi MB Data sasa MBK rero warizanya gute bro ko bivugwa yuko wewe ariko bivugwa ko wewe wivye izina MB Data ijya MB itangura yashatse kugira ngo ugiye ngo kuri YouTube wanditse MB Data uce nawe mubona munsi brother umuntu MB Data nawe nzi kuri abantu bose baririmba mu Burundi sipaka ndabamenye nakuri nakubwiye indirimbo niyo ndirimbo nayize amikindi kintu na MB Data je ndibaza uko ntamuzi na nkuko nawe nashobora kumbwira ati ujya mu MBK muramuzi ntawe nzi ni ibintu bisanzwe MB Data nawe kandi gutamenya umuntu sikose MB Data nawe nzi cameraman MB Data nawe uzi sasa urasikia hawa jamaa ngo MB Data ntawazi brother
kandi arakumva bro niwagenda kumusaba featuring wavuze ko atawuzi twamenyanye ico gihe brasa none numva kazoba nzuba namumenye uzoba wamumenye ariko basi tugarukiye ku ndirimbo yawe shasha brother ni indirimbo imeze fresh kwanza big up sana kwanza ku ndirimbo yawe shasha ni indirimbo ifite amasanamu meza kwanza big up sana bro asante sana sasa ngoma kwanza video ndayikoze video yakozwe na mu director ni Hamaton hanyuma editor ni Emma bro indirimbo yagutwaye buryo bungana gute hari abavuga ati indirimbo yantwaye miliyoni 10 ijana brother ugirumere nkawe we indirimbo yagutwaye amafaranga na gute ntutubeshe bro ntutubeshe indirimbo yagutwaye amafaranga na gute desho gira devi brother ariko uko kukubwira we ariko umugestionnaire agira akantu yandi akavuga ati indirimbo yaguye mu miliyoni 2 ndaza amahera namaze kuyikora ko gusa ariko si ngombwa kuyivugira nga imbere y'abanyamakuru ngo nakoresheje amafaranga ngana uko ibyo si byiza to ariko basi indirimbo yawe imaze kuja kuri channel yawe brother bega ubona aba views gute ama commentaire ama feedback ubona gute ku ndirimbo yawe shasha feedback ni fresh tu commentaire ni sawa n'ama views aradugwa kujya bisanzwe bega twitegerera iki twitege ibihe bintu bishasha indirimbo imbere y'iyo ndirimbo yawe shasha brother twitege iki kuko ni indirimbo y'urukundo irimo amajambo y'urukundo twitege iki rero imbere yayo bro twitege ibintu bimeze gute brother ibikorwa biri nyuma biriko biraza tu kandi ni siyo ndirimbo ya nyuma mejeje gukora bwo niyo tanguriro ryaje ariko harabaririmbyi benshi baza bakaza mu mishuhira bakavuga ati Jeff ama flow ariko akarimba indirimbo imwe zibiri gacumubura brother mbega we ntuje muri ugo gwego bro oya indirimbo imwe zibiri pass cyo tukubura kiretse haba ikindi kibazo ariko uko meze ugushika no munsi kubandanya sinibaza ko ibyo bintu byo bakwe naguhagarika biri uvuze ati haba ikindi kibazo nikiye kibazo cyo haba kigatuma hebo muziki bro ikibazo cyo uvuze ati ndakubagije ati hari abaririmbyi baza bagaca bagenda nawe ukavuga ati haba ikindi kibazo nikiye ikindi kibazo cyoba kigatuma heba music ntagikomeye mu mutwe watagikomeye mu mutwe ngo nawe yaheba umuziki brother niwe wa music numva ubwiro nka esprit yo gukompoza ngo atagikomeye mu mutwe ngo nawe yaheba umuziki urumva agikomeye azoguma pambana brother freestyle kwaza bro freestyle singa bro Baby Sophia niwe mukobwa nkunda bimenye kariwe kumutima wanje harageze ko twubaka rugume my love kukubona mu makosa iwanje jewe nova nyaruka inkumbuzi ziranyishema nyaruka indoto ziwanje zirafuye kukubona mu nyaruka nagenda zikuririmba bla tugire bato kwanza nyaruka brother tumera nk'abasozera brother akajambo kanyuma ku bakunzi b'umuziki ndundi n'abafanzi bawe muri rusange akajambo kanyuma kuri bo bro okay nagomba kubwira abarundi muri rusange bose icambere ni gukunda igihugu cyacu no gukunda ibintu byacu gutegugira bitera imbere so je ndakoresha platform zose indirimbo zanje zose ziba ziriko Instagram hose ni izina rimwe ni MBK official YouTube nuko nyene Audio Max Spotify Deezer Amazon iTunes zose ndazikoresha kabisa kandi ndagushimire brother kubona waduhaye time kemera kuyagana MIJO Talent TV ndabwira ati big up sana bro asante sana the best man kandi courage man respect kandi ndabashimira namwe kugoroka now bakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kwibona twari kumwe na MBK genda kuri YouTube channel yiwe ukore subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere umurimvyi w'umurundi ucuja kuri YouTube channel ya MIJO Talent TV ukore subscribe kugira ngo uzurabona byinshi tugushirako umwanya kuwundi nakubwiye ati nimwebwe ba boss nimwebwe dukorera mudahari ntacyo twokwishitsako wowe wabikoze big up sana wotarabikora genda ubikole we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao